Masia tambaya kadnane anane. Masia tabani momobi gani introduction ngogo topic ane ka fara lipa. Paido nafudara na banani ko. Rogo alingana no sumorogoni basasa especially gani abo na sacrifice nawe inaida kangira foge family wala kangira foge yusura. Mopa ngawe don gani aparanga no dogde adorani anobrani yani tabani there's kuchibu situation do farani koroyo ani nga for instance kan bia usinge ini biuli ma toni monaida kan yero fobio monada kan machua ngame awio gidi wene ida pai so na force gumu gani abona we yaje ulio ka kida yo korogo alingara wa Uganda Kenya Tanzania Rwanda indo kusumbo yo ka awi kapai but na gwena pai na go sacrifice yada kamaga hono bodu ko ina ona kamaga hande ura challenge kina matono ka kura chivu aboro yobole ugoro na ashile ngo aboro chiboro diam kina fere me roja on franga chipa uli pawale na fudana adana do biata kumba kidosa so gupaya pepare ye nyafanya me ogura ye na mi amduka sumbo na wira ogo kura ngara angira foyo ina gida pai na gona pale amino sumo wena ngai karete but gupai na fudara fudaige nawe jingo akumbara yani mnapanga wa kumanindo the beginning after 6 months or 1 year then kuchini sometime kuchallenge ya hanga de nawe wa kumanindo ndo gule kusudani wakamanga singola kama singola kora ingara kubani kubanga gule nasona especially mawogu dada chugaranga teenager yekelima bichirani kale so udule no kudo wafrone yada kajia pangurute kuchini chitono ka fudo mbudulu ngase kobogo budule ni dupachira ka arugana kapaya ni omiko inayame oduba kumbani ko ogule neri soriso ngogo kwamba ta challenge na biano uwe ngame yani unapanga waindi wogule dumare ko tabani de ade ge needs kia anina kwamba gani needs yake denaida kadopa chikumbonye denade kebi kumbonye oudo but rich go reason namangale unapanga ndungi okinaho felam nyuma kumbonye nejo but chinambusa bia chipabu situation do yorogo so owa challenge le no bodu nduko simatona kaye ka affect gani families unapanga chibangare bo ndikepanga rumukoro matona ka aduna mushkila rogo no uliata bada pai dunga pai kita meka kuna so roga njera rogo pai masia gini wene gene ka boro sedi ka fresh pogu pare na ka for advice chipa moto guro more eli porore bambiko pai dunga mangarani dunga abono go aboro naraka Uganda yo so munanjera munabia omwe gini pai duzuzu ka aboro tona ka fari paha chipa ko bilugu relationship dagba adena kumba chipa rumukoro dunia yake ingole fo ulio da de rata nika do rogo level wa inika do ga successful yeah bakari tamba ntipaga sana yeah when sana head and then na timo yugo dungu apa fore rogo ni ba dungu he one ngame gupanga ga arugute fo viro two ngame tabani dukumba anga kena paru gute biete but dukumba poro na kini biegina panamanga chinga very important and then duma kina jaro poro is very important and then no gude kini bigger company na mukudo around you so jahani na bodun ko na misina bahadun ko and then anikini chuko ngame sunja this is a lifeline do yo do monena kama ngasunje tina depend kuti gusunje mama ngaha kasidunga monga maybe somehow a high ranking officer I'm sure
kura organization gina na accommodate ngame muye na jaro ke karaka, and then kini raki rogo watadu kasidunga compound du ho watadu koro du ho rebe ka fo wa padu le mukini raki ho, and then kura situation ki do ngame ka gubare do adu, then you can bring them closer to you. So gulengo wa option do, but bugani situation du ko koro yo, there's only one choice among many, one and then one only. One nga mineka forage passable in aspect nga gahangame sanga kasidunga monanduka nuka work rogogu remote area adunga proper lifestyle niya watadu proper security yo nga wenengate sang mandunga na family koete. This is one. So sivorada dunga mbuyo inafa foronga gasunje munalekati he kagu security du ya ngangaya mana bakanduna ga family koete. And then tikini ya ore kuchigu choice ngame, so do moyo chipopa gine monadu chipopa ga life also chipopa jaro na wiro monandu kandu gwandu gere ni taro gwa insecurity area le de chipopa kupangame ka video, and then gupa ba wena pa kwa nje ngaki ni jironi watatu kini broni Uganda wala Kenya watatu Tanzania wala Rwanda. So can you make sure nga onali hali bombu kana chilironi gwa padu tinino bodu ko tikena ho. That's ina aparogo yo ngame one nga for security reason, two ngame to give an expectation of life for virona fujaro ngame ira kingo a decent life kamvura kala kan bokumbo yo gwa padu le, but at the end of the day munazinga mugubi munara mukwini kupena nga vironga safe madamu nga safe, and then yani haligba gwa padu. So these are the priorities ngogu ana prioritizing akumba, and then that's why anikini money good choice ile popo panga gani family duo gudulele, and then kurapa kini duti popo kupanga ga the timing, the duration ngaga wa mama ngasunje, and then how long can you go can visit ga family tina depend kucho organization no manga sunje na nene oguyo kana mona manga sunje within 6 months ikifu kandala 2 weeks follow oguyo kana mona manga sunje for 1 year ikifu at least some in a conditions ngaga sunje ni boso so dunduko, so eja hene no bodunuko ka combine hekini moye pro basa. So monuka bi pangame kura boruna bira ngame kwa jijako kindo kusuko yo Uganda yo kuna adanga yote kuma manga 6 months Ghana sa kwa adanga yote, sometimes not all of it, sometimes itine yebe ya condition dule ngame either gulile go ya fe foro tinga toni, and then either regbo hongo go ya fe foro te completely. So these are the things ngo guna manga na tina depend kuli pagu ga sunje manga kura high ranking officers kina hon yafu yani kama sana papa in a day of time off na ga family, you will take it whenever unaja whenever kurogu yo kinanga until Christmas time, kurogu yo kinao at a certain time, kurogu yo kinao completely cheated. So sunje nga na condition nga ga ni bososo dunduko. So and then at the none guhedwa do ngame tabane kasidunga ina complaining. I don't see that as a really genuine complaint, because before onibale ke kadaro kubale, there was this discussion in dagbachiro na ko mamungame mubisunje monanuka mukasunje rumbeke yo malakali yo borio akonio weli my wood ogwabale. So gupamia dangame oni nukanko sungo Uganda yo myanie kini kibironi sigire gwa dolele. So kasidunga mama idaha ngame yes mama idaha ngama nanuko sungo, so muku idogwa condition tabane dolele. I'm sure mama discussion na abara polo mukiji pogwa condition ne ngawo chikamanga, then gini hedu munaka complain search ni bare, because I'm sure kwa mapeka ha ngame gu condition do what do wale no about no kurari boke na abuna bio kanya mona abura kumana manga on a purpose watadu idwa nanga kamanga haya chifu furusha fuyo ina tafo kukura ajeyo duki na watabane jahani kina chini oguyo kina manga wo oguyo kina dunga innocent oguyo kina daga manga the right thing, and then sometimes they end up in a
chikorogo tunga discussion no gudule ki kurunga victim ga kina gane ka pa so eja hene no bodu no kan combine hen tiwa gane do kono ngame iya bamando korogo for 6 months mudoka mduna ga family and then corona ka tunga provided the wa hene mukunu kan ko sungo ya ti situation ne tiyo tikina yo but not for everyone. So my child ani understand her chipopo kupanga to get closer 9 and then wale ngame kini dachi kupangame dungwa wirani naso na rogu situation ne and then padu chipoye ngame ya sonanga anda guru kutenga ga boyo te because boyo always nga far away kunara kayo for the reason to care for them but financial but not physically kiduna yo na emotionally watadu spiritually kaduna ka encourage yo ka sonu soyo ni chiko ga ko presence kidu patio ka sonu soyo gira nga very difficult ka kwadunga yo ya then there is no life so girengo gutezi hakumba mangaha to make sure that yani you are giving a decent munafu kandalo gulira kango gumunaro so musumo fu jaro na wiro and then this jara ni ido ke appreciate because kajaro hini nduna mukorokora alingara kwa pale musulia is very tough so munuko bipanga 3/4 ngago gumana kwa mga sonjere nanduke na chronicle kini ligironi kini mayron chibombo no kwa pale mana school kwa hene dunduko so these are the things in kumba daily nan so maybe kupaka duhonga kura discussion kido duhonga me wo mosungoyo because walenga gura kadwane wale kutini one income in a family is not enough so tinga not enough so when kami encourage ngame hondu situation yo gulenga mnatamanga sunje bani ma anga madam sana da lido aduga busy kini manyi gukura pa two income kini yakorogo family kini chikito undo kumba kini provide gwa kuraha and then gukura mana kini ndukorogo saving go gure nyamba do bombo kani gwa par because kura burkena na manga sunje and then all of their life saving nandu chipapa kina gupanga gatuma bombo mono school gwa pare and then at the end near saving enough mana kadwa poro zato nani so bembiko ja yani gu situation nene tinga very very tough and then kurabo on a bureau side yo ngame ti wenengai gidulere tina depend kutiga boro individual situation ngogu nya duna pogani sunje na pawandi nya locate gen family tinga kupaga mpe Tamba masia chiko go explanation mono for hele bunye kisana hedoro go pare ben wala yini concern do begani maga gino na kidige concern chiko program ni tabani ya nyawe special ade wa de me apro ne no ya nyawe agwa kumbara na manga sunge Sudani wala na manga sunge rokurali ndara gupana salam sabiangawe chima tona ka affect paga nyumuse nga da gwa kumbana ade tabana munabia nga tabana jenga yumsere sometime mama ananipa chiboro chipanga aleko kona adunga na deep connection da gwa chironia chinka tona ka kwataka ye bani wenika soroni beso oni sumusa wa kubawade go ogude umukode nikajenga obirudule umanye kunangira fo ogude kala susu mbesa ngira fo ogude but roko na sense kiangaga personal living ngaga nyumusenga da bachorona kumbamo unepangame dunga dekina huna suffer in silent because ninada kumbanye do adupatini wala akumba kina na suffer in silent ngame ninebenga wala mutagurata wena mitamu mkostombo patijani karaka nini wanji msheki ni bili ya wapale na wanafanya ane anga kina kumbanisa hiyo namanga sungezeki yoto ade kina hona yena ulia ku Uganda ya meno gochu ngawe akumbole no sumo pacho kudete tinamanga dede ngabe gwa de yena ulia ku Uganda Kenya Rwanda unepenga yenga single woman but maybe ogio kina hodun ne na akumboya ino sumo Uganda ni mwenye Sudani yo akumanijere fo kude rokupanga ga nyumusemasia chima adunga yini kipani a complain nakura uli hapa kina wana yanya so the message kama penga wala kama funga fwa agwa kumba na agwa de duge
family Uganda yo Kenya Rwanda chipa iyi ugu nyomusede gwachyo na ge nyomusede uyenje ukapana manga dule ngame adena nyame Justin Kanga Justin another ka join mumwengo kuina ulinkire okay mene kama ya ha Facebook yo and yeah Facebook yeah mumwe Facebook yo so adena nyame akumba when you move over for 6 months ninika yo ku Uganda yo unika pangame 70% ngaganire bo ino sumo paki na bakurani yumuna yo wala ni kimamea kata kina roba na ikula bure wa pali ke sumo poro no dete uchini ulegwa ni na niko sungo 2 weeks 3 weeks kuma yasa nikiniga none kurapa bele na manga ngame yodu yonika ya juba yodu ina manga sige wawo yo roba ngarare unepanga kurade kina beni dena adechiko ya Kampala yo akumani complaining ngame nege apa nege kusige woma ngono boduka akida mwana fujaye una nina ngera ko gide Uganda yo na wa pare munapanga ade no sumo kiduna boyfriend benya no sumo nene Uganda so chikito nakena bakare Messi na babo kuchika ngero rogo pa gini ngato ngene ka buru stungo wala dena kumba ka frach ko pale boto wa pare kachine yongo e boto go poshire kachina manga yeah bagarta mai bagasana mina ino ni pemba tano pakara pa guduro goyo na yeno gupangame sorry mina kan sa gipoint ni mikin kamanya link na yeno gupanga ga tabane kurade kina safa in silent akumbani safa in silent of course wendo adungame monga kumba momweno gupangame debero so nino sungoro kura bakia and then tinga rare only meet of course ga duty dunga kumba each time mungo gumo be free time you need to go and visit your family gure there is no excuse for it so let's kati dunga me mungo gukumba naida kamanga prapakia and then mukuni bigu pa ya olenga sunje duna mona and then mukuni jijaro kini kijini koyole and then nino sungo ya kasafa in silent o mapehere and then nikini manyigeni ya pongo gunyaida oguyole kana chin but not all of them and then tunga japanga jana pekale jaro butana pekahare do nga the subject do chedo kupangame inagia sipo upangame kari connect ge kongenyo musebele back na gu boronya nyambu ni na safa in silent oga padule so apana manga bambuko pagudo na manga ngame omaja deni oguyo kinana for a very high respect for akumboyo and then do nga tabata wa boro na safa in silent yada ka complained because sometimes kashidunga mon ka fura ni ke bio kanya mona fura kuliru ogwa padule but monga kumba mudoka bieni chiro ngame respect do there for all and then mudoka mo ona ki ilisi no pangame charing manga lina safo gulete and then mukudu adukini tata jena kina wakamunda mukundo bio watatu kandara rame salame we that will make a huge difference so eja boro tunga eja boledu chede kupanga tunga eja rupele ndufu yo upanga yes eja connected back so when kemi condemn ngame upanga mo ni juli boro hindu kan kampuni besi nina haraka kama garama adanga yetu muduna tatale wa padulele of course unless kasidunga kwa purpose kina mandu nene chipapaha then kama penga pefuni baga ya wa padulele gulengo gwendu ngogu na manga so kin dati upata bani ngame kwa pakana na manga ngame of course chenata dawo gudulele de kini na develop nyomuse kuchikura boro baramini kumbani because si kali benga brete watadu manga kumba muna elina jogwa payanga mo kura de kina nyobero muna tefolio gwa pale so these are gulengo gayo personal arrangement dagbatio na kumbori so kashidunga mecha dunga kubikura de wala kakubikura de then china paite gulengo gayo discussion so I can't go into that bambuko gulenga ga boro personal discussion na jeni so barguado hongame furaninga kumba
the situation is a little bit different, and then kidunga very different for that. Chidu ka chana manga ka dunga me wa kumba manga ha ade mangate because yani ho consequence nika yeni tika dunga very severe kuli de then mbokuba kina ona manga kina bang sapa. You see that kango chinite and then situation do aborandu chie na bodunko so chidme yatinime gu situation nga ga de chiacha chiguga ga kumba so man banga ka apply the same thing kumba. Sorry ka cut short. Kuchukupa mapena situation nga kumba kia na ga da kia so situation ni. So what do you mean by that exactly? When we go kora borokina ho especially abel. Gupa mimi hengame majority nga ga kumba watadu kwa beta dekina ho tinga fuyo nga exceptional ngame ka vjeni vradu yole ni chikidunga ni nata kandukali gaja kubani people some of them view it as normal. You see that as something normal, okay? And then fukulenga fukumba so kasidwa walenga ni applying akulide so de nata kandukali gaja kubani. Do you think Hotenika Koran Tilka Duni Bavena Bafuli? I don't think so. Tilka Korana Okay. And you know sometimes ana impose go ideology ngame kemi vorandu fokora gide gin heduna manga minga kumbanga mi kwa padulele. So because yani aboromo view henga this is something exceptional yani do na madrogani culture no gupangame kumba naroga de aroga biama biswe bawe kanunani this concept is there. So this is why I do it in Fukumba different and then the same situation applying for that. Ma panama ngame muna mungo link ira borona kira message falenga link. Where's the link? So mimoino ngame situation ngaga kumakia na ngadekia from the traditional or cultural perspective ngaga ni ngaga Azande but upacha dani ni awore ngame sorry minika sando Kenya go naida can change gani culture mera can change gani culture but minafura from the emotional perspective adenga aboro ade feeling kina chio and can you say ka explain why muy mohane adelike bio Kenya me ana consider nga ge feeling it unko gine yani for instance upamono pehere ko kumba rogan society nino kama kama mbato kwa ugule chinga nomo lakini fude ni mwingi he wo kino boro pomboni kama nga wo gidele ni mwingi wale wo ni mwingi but rogu pangaga emotional feeling boro dunge. Alright, so nego pangawe gupana himsaro kumba kama ibo hapa chini sideya so pale chimi minebia ngawe chipa ugo pale no bonduko chidunga more clear understanding the bacho. There has to be a very strong communication the bakumba nanda very very open honest communication. Alright, gupana mangaraninga ya boro oche ni chipokwa pangaga feelings no feelings rogo pazana ngene wena bipa yani feeling agani anaida ka fresh papate especially oche yani chopanga gonyo mose no songo wale na jara mukia madam eyewele chinawe wakanya dumono apana ngano wena ngane ilipod na manga wala me feeling wale tamumenga wale bani shawo na spices a little bit tunakamanga kuchini feeling karaga chihe bado nikitu bado wa ina ndokuto bana ndokuda chiga nina aligaja 24/7 so minebia ngame chiwa arofrani ngame wa borole idungana open communication daga chini na jeli wala daga chini na kumbani mungade kashidungana kupale china fudao mikare mungu kuma mkifrana nikanda kubeni kama inforo choko kushinga mama ngana kwa pa mama ngabu sacrifice mungu no bodu ko but rogi department minamba butoni inada kani mboke dingo pai ke bingo gini pakani mwingi mungu pangawe kachidunga kukumbale ni ngogo borodunga open minded
Ilika furali pa kuchini kina solution kuchini. Chani dunga masa for instance. Uganda gudanando dungo gudanando ku bonding. Wala dungo gudekina ho. Wala dungo akwa kina ngawe anti kina ho. Kumbana doni kama arrangement kachidunga kubaka ni yango ku Uganda dedete. Mga kuma manakata ticket kujaro. Once a month nikiye kujubayo wala nikiye kijaro kubaka ni biatroni. Kuchini ni karagachini mulke pangame. Bonde yire cha parangati nete mulke pangame kunyumuseri ni kadu kina kubaha. Udaba kumbana de. Padu kupana mangana ni nga kumbanga machada ni chiko kupanga ka fresh kwa nyumuseri. Ana nakafurali pahati. Ana consider feelings nga gandete. Minede ngame de dole ni ajiri as long ngame na dafa koro fuli kini ligiri kini moyo wili ku school yo kule na kida pawani ngai na muda chiri. That's it, I've done my duty. But is there roko department nga ganyo say tina very important. Na make sure ngame jao astaneni nini pa ngame manake yake chipo pani na nini pa ngame manadena da roko department ni manisa nikiana jari gimpa wai bara yore chimwa ya pama mu wai godoro wai unika pangame jaro dikado nga mwa appreciate lakini kama mtugwa mbali ngame mada ka fura chiko panga nyumusete nyani kushipa mugamba ndani ya mufrawo udure na mama sunge kini mungi apa munani nga munabo chiro ko chiro ine maida busubu pese no, this is wrong. So chao kupacha ida antona ka consider na mine bia ngame kupale chine birani ngena kwamba ani do chada ani mwenye kisuye anga adechige nga followers but munga kumba modu chada musetu ku structure fuga na kujalo chipa nini ino ngawe fela munga kuborona ke chipa pa ino bodu but kani ngogo kupamu na pe ngawe fukumba chikia na kudechikia so boto kwa pare ni kandike na kumbata so cheu upake mikaragati kwa kusana he then anikini kando kumbata rogi pare dumu apa oguroni muma link much yes mimama ya link borona basic and then follow the instruction and then you'll make up the once you're in. Yes, oguroni nito na keberani ya oguroni to na keberani oguroni ya wale gerenga na frachi kwa challenges na dia ogwa borona manga swingero kurali ngara wala na manga swingero kuraba uli ni roki kurali ngara so ana frachi kwa challenges na dia doro kwa pa ino bodu ndukoso so de mukoro nyumuse daga chini na jeni wala daga chini na kumbaini so ana frachi michipa so please kamada ka join na link dule muklike eswa masi antehe ki follow instruction ngata ha myo tapenga upadu mbaro fani ani linga so cheo upai masia minada ka comment oni yes ngame tabani ku situation muna pehere wo mina ino ni pehe kura personal decision kina ho ngogu watadu miarenganga kaduna answer but mina pay on my point of view nga rogo gibi payo nga kanje mitimi gipale do kamini discuss it of course a situation rogo payo ngame tipopo kupangame de na kumba i wisigiro go kupare ka watadu de sana kumani ngame yes munamanga pawe nenga na muchamu kamuyongote yani nyomuno mogbalire ogwa pale mine pinyo muno bate moteo chima jag bangare bogini pub dumada mimonji hegini pamini kamanga ha ogwa pale so kura situation kina honga kasidungame ogudema dabo kupangame tameni waragugume kura boro kuna tameno kina hone neko sungo neyo liduli kigbalsigeli kyoro fokumbali koyo gulena manga and then guna manga tame kana boro kigali kijulira mewe weekend sa kukiyaha sina depende robo paga kosunja no ogwa pale so ogwa decision ngogu dunga very personal dulele sine bipa kumba na de iduniko sende ka arrange ponwodo gipare ni kamanga bombezo ku situation ngaka wakwamba kasunja na gina free time ngogu dunga beko so kurada inga very care
ka open question wo gudule aboroni bakiakia not being scared, but in terms of iliso rogo na iliso tibo pangame tunga discussion no gudule nani ngaka gbagba nani kape kumboni na tina bipa kumboni wa one ni chironi ona pe kogoni apanda gba chironi conversation na ndungama and then ogwa kuraka na mnebi ebingame you witness nga dewa moye ku Uganda yaha gi sungo nga hayanyo sungo dunga nenga moye na gude ku Uganda none ogwo sungo le ogwa kuraka kina dunga very tough situation nga very very tough then struggle kama yani enfo gude then apana bodun ko then struggle wonini ji telephone ngane kumboni nga no mana bombu ejapadulele kumbaki gbari nga kana boro funu kidoka tselia sala wa makida mara iliko podo na fuda utini mara ko bi mara wa kida yani nakana zinga because on tada papa pati mara yo situation kigaro gulengo gwa ada face ha face lengo dungani yani kango tinite adena face ja para face but kumuyo kina aida nga kafara papa haya bombi ko tidunga ge family issues ya danga ka share na abrote but ogwa situation ni moino podo no mene behave chikini monyamanga yani kura boroke na ho gusunga mandu kindo ambo de Uganda Kenya Rwanda weli isungwe na weli kapa manikini bieno ningbarani kidunga very proud mandu no gude kuzejo yuli kipa gwa padulere but situation ngagayo it's not all that good so gulengo gwenda tin so but part hengaga pagaye nyomse dagbatiyo gule na bi pagaye arrangement dagbatiyo majiki hombele watado option yongo guminika pehe yani tikida chikupangame tidunga kiwanga gaha watado tidunika nikaye na koda tise watado ka ignite guni yomusebele dagbachironi ate so gwedu ngame tina bi parona kumamu na ona magoni discussion lipo goni private affairs onido goni fora no matter what onido goni fora tipo patungo gwa pale tinga very concerning fully na fu tidwa kumba nga very concerning borodu kinaono yeneni mali ngbe kama ni ogule ni na safa just for the sake ngame de ngamo watadu bonona kaja pambaro watadu ogwa pa maida ka mi fulfilling ate ogwa pale but ngogo nyamse dabatiro nani gule excuse lipa hata gule ngogo paga mpe yeah kamba masya kurapa chivuru pale kurapa kina hona kura yoro yana janya wenenga nawe ugo kina yamba nga blackmailing chimamanga betaboro Nairobi na Rwanda even Uganda munepanga pakura awore ngawe kya kinembata jara kanara ka awore tabane ngera nara ka awore bakarenga era niga digital era amoino apa ino bodu nduko na era ka tabane ngasa kokura awore kura paranga kura awore berewe no dogude ikuru wa Nigerian pambo kibitono kamanga sunge kadunga against agwade sungu probali ngara nangero fo video wala wakumana manga sunge yiki chipa kondo uliyo rogo rago yesu rogo chimanya manga ngame boro itona ka paranga kitano ko yuzu ogwa dere ngame ni neki pesa bafuni tabani sometimes nina dunga vulnerable ni kaida ha na yapado awere ngaga technology ni ka record fugoni ni ka jaga message na boru no kwa pa ya shata ba chini kini je kini keep he one kala sikinda awere ngawe one ni kama ngagedi manani nyami sungo yo onaida manani ni kene telefoni kini kina onaida awere mwana kuma moyo kokidima ode ni ka geneto go mego po bulete kalas ni kini ayo kama mama go ni ka paraka gipare ni ka wasafa ni ka black mirror uchini chiki saa awere ngawe dunga dekina ho umona ni kije funi ngawe ningale fo gude inaja better he even nusu he kangira fo kupangana kangira kwa pana da gwanga aropo arakata phone ogwa pana kangira phone nani chiki saa da awere kini kurunga ya nesle through blackmail the same thing pa kumba odugu dekina ha adunye kile ya yaka ina wo mangawe ni kape fuja Uganda ngawe ngudune ni ka batakapo
So chicken sa kumba already do not submissive for but na blackmail so gilipa campaign achiko pana. Of course, tunga gupado nga tunga practice wa gudulele tina gbulisa pagani culture na tina gbulisa gani dignity dagba boro dagba tirani na tina gbulisa dungwa pa ogwa korake na manga ogwa korake na hang amanga ya barikina ira papa wenenga. Of course, kasidunga pawo gudule na manga kumba moye namo and then mukie kisungu uru Uganda and then situation kitado gudule nga kumba moye ngote kalashe mukinyamo na dukan ka je uchiko bejara ni ogwa padulele. So bahadunga wakina gipadulele gupami na pemba tano ngame tinaka kura kurogo dungwa situation ni situation ngo guma pehere tinaka kura kurogo yo ngame borokini dia advantage lipo gupangame ka mayano hostage that information ngame munuka fuma kale kama funga mananya so minika expose gupa dole so gulingo gwa hena manga kango hotinite mizeleji I don't know ga camera nga a little bit so mieno ngini pana mangate Justin, Monica message ngane manada ka join so please Justin. Mosidingo ka join ngaran. Justin, anja manajana. Yeah, so keep trying and then mudunga rogo baduna when network rogoyo I think it bongo kura Wi-Fi kina home but that Wi-Fi wala data again nga much better but Wi-Fi kina home ye mwenji he na restricted nga ti broadcast imaging but the audio chene can run but image can dunga ya so gulengo kupati nika do pangame oni experience onka experience kasi dunga mine namo rogo screen ka surara kurangaya that means ga inanga ga network chinga not powerful enough ka manga inanga ka broadcast image so yes boroke payane pare boroke the message ane pare ngane not only those who work with NGOs who support their families in Uganda, what about us the businessmen in South Sudan who have our families over there? So of course, oniga pate wa borore. So ani ame obabo nama unga suye boni kini support our family ben. Nego panga abo no boy community part ronga no category you're part of it. But a businessman, of course, on a businessman gayo lenga very easy because business I think you can't tell me mananga kambuga business ke bigger family there's no excuse for that so about businessmen oninga okay oni mwenjigoni duty kana korogo ba kini ndo aga bigoni a family so but wakina gipambi nene ni pele gupanga oni muparachiro chijaro otara ka parachiro chikumbamo goni discussion edu na kumbamo wa munuka ida nga munanduko sungo Uganda just because Uganda dungane kukunurukini afono but unuka yeko once a year mukini ite then mudoka mwenye kuro yo ngame condition dungo go gudu jere and then tsinika do ogwa situation ne du chedo upanga muini emunuka ando suru ngame kumba mune once or twice a year and then that's all you can get so mukini kupaya ngame duko nene do no so kupanga onaraka watadu goni ogude na wika pa ogude no sumono but the biggest part tabani ana igno ngame ogudele ya sana kwa rugutenge gaboyote inasona na different arugute yani ya sana ngati arugute te ikasona besi yani ogude nasona yenengo wolidu yonite ya sona kuoneza te most of time ya sonanga na wena arugutenga ogude na sonoti bakporo ikini discipline yo boroni no sungo yuru watadu kuni yeke ka rugoro ka furugude froni sina do brewete and then tikini sokupa ya ngame anikini bifurusha hane ngame ko guda sona wagudulere ikini kajbena anikini ai imbianso kiteji gana ogude dugi gana ina sonanga arugutete ogwa padulere but chine yeke na berani there's no question about it. So modu nada kupanga mo prioritize
ka sono so wirong bogu gene maida ka sono so wirong na isono na rugute na iliso tidu nika preserve ge dignity bombiko gupadwana mengame watini dungame ani ame apagudu kinana mangaro ga society ngame ulipana mangano ni ikia position kuru no lekisa na nga borogini borodo ne se nika dunga ka ne no position ne the mindset ngame aborone kanjara nga uli bakmane du yore wala kuni do adune iliso boroko ngo boroka kane biko kuna ogwa pa kuna peka kuni do adu wenenga rogo fugo yo pa dule, and this is where this comes in. Baraka musono besinga ho muna yani rurupa chirote munduza tunelika mashakili cha boro na boro gwa padule yani the first instinct ngame munaka aborunika biro na judgment ngame jigude na sona ngachiru tele kwenu ngo fugo za tute kwa ilisonga aborote gwa pa so muma zanga ga dignity ha you see gu ilisoke na biro na no gu kiki ke ne biro nani mumazanga hahane bombiko gupangame ya sono sangaro ti rugutete and bamata manga sunjeru mbeke uroweli onikini sono Uganda none nononi anone kurare bokina ngaje gudere ya janga paza kumbone bolewete ne na fura wolevun yani tani dotu upangame boye yongo cheke ka fura ngane wo ya janga pa kumbone gare boye ki ali ngako bolewe na kuline ngali do arugo ngaye. You see this kind of situation, family, there is no joke in raising family. No, wapangame, kamu na dismissing pangame, gipadule ngale, wakaya muna biemu ki apesi sunja sigarete, muna biemu kuma conclude ngame, gipadule sinamanga because of this, on adunga ga presence niya. So, eja henina bodunuko, ngo ogwapana mbusarani. Tina tambu sarani ambusa, ropo sungoyo, roparo gade, roponyo museyo, ogwapali na bodunuko. These are the things combination nga jahane chafunga undofu gani situation ite. Yeah, lengo de masia pelan pare utopika na frali pare chilero kata tapado vatu tunga burkina honambe through a lot of challenges ro panga family na wacha affect family before wapapea kwa nilipo hano boduko na mwana challenges ngaga Parigu bangwa hadu hongawe me afura bana kwa boro especially kujuba ne yafana we Miterji munajana ni kumando so kasidunga kuna jana ni mosa dika yengo kasifura dunga surara mangate kasidunga anenenge kajano so moneka pegu pa pedungbaro. Yeah, just in Monica message, where's the link? And Mama, link it for where are you? We cannot see you. So please, most of you are joining us. No, Urone Birania, Atamba, Uronito Birania, Somalia, Izo, Eastern Equatorial, Narus, Owa, Tamai Froni. Gani Facebook page, chicken I minimum pin here, chicken audio. So you'll just click it and then follow the instruction. Yes. So yeah, link it to so please umonada kaye fake for utugwa chifagi pale. Chifagwa pa fran na bodu kwa lipa hale. Kupangwa hot paidu hongawe. The cause resulting nga hano bodu niko yeno kupanga ga bakare divorce wale dagba gani generation. Chieno kupanga ga divorce wale kale. Banado mina me afrana boro kujubaye ne afana me roja na perembo. Majority of our Boronduna Aje Uganda yo, nega family ku Uganda yo, inado through a lot. Dungo kina home matono ka divorce. And ku divorce le chengo pamuko panga me de dunga mushkila chinite wala kumbate. But ine pamuko ku situation ine and lack of understanding, communication and lack of connection. Cause ngaka ha na mafraj pa hambata na mepanga kumano sumo Sudani ni majao kurade yo. Then also Uganda ne ajanga pate wonika kwali kaye karaga chini kusudani ke yangu ne ke bikumbaya ne ke pangame kumba majade ke mabasikana kurade kalas kwali kimi shini ni bichini nga unosumo leni somo kanjira fuo gude kini mbuno gude because mwana kini kaja kurade zanga pefere mundu parakati se dude sima tona kamanga divorce matono ka divorce rate matono ka kina oleni kale ewo wa borole so
Marcia, what do you think about that? Ngame minapa penga gumochika jana chero gumochika ngwachero oroga tise jigana balewe wo guroga tise na dumbatano ngame muna diade you know ka extend ga generation gulenga one tu ngame muna diade tabani watadu kaja kumba chipopo pungame kege iliso this is a duty for all ngade watadu kumba to live that life culturally. Muji deki sunki vungo ogu deki sungu poro ogwa padulele dignity kina rogoyo but guroga tise dugi gana chibelewe ngame minada kadunga kumbaku dete watadu minada kadunga ja kumbate si based on interest ma yani munanduka jade based on gupongbenye lidu watadu henkina homa idabeli de nanu kaja kumba ni anunga kaja ko chipo paka kuna hete yakina oni idabe lia idabe ko mana watado gwapadu lele na manga na arago dunko na Europe yodunko so I know kura burkina gipare ni kanga cheya but gupado adonga given ngame jade belewe ogu jade na dumbatano na sorogo yote roga tise jiga is just based on interest. I need him for money, I need her for something. Then that means dia rogati senganite and then nyomusa nganite. So gringa gupandu na manga. Ure we part kini duchi papa hangame hona rogati roni ni guheta da gupangame muini hengame omaja deni mara kanga berewo kanya monaraka sanote ga decision do akati do sana gari wara gupama da kamanga ha mdoka mu uniformly name jipadulere mada kamanga ha and so ga opinion is ponga gine ga ni benefit as people together nga gine gulewo kanyame on your way na manga decision anga mara kanga belin sanote mo songo belin samo mun manga decision nga kina mo tinanga rote so grengo gwa he do manga but kura pake na manga ngame ti makpakara fukura kumba yani tipo pangame ni dunga open food journey so tinaka do kanyame gu siri ninja ga kumba mu mape ka fujaro na baha and then putin tell ni bi advantage pero so gringo gwa hena manga tinaye kuti pogoni pinyo muse eja pare base rogu panga ga pinyo mwa mona pinyo mu jaro is wodo mona kala kanani na wodo no kama akoro gwa padulele gupaki do adwa ngame gupa mia pesa ute odadu ni yakasapa fa borongame kamununga kanuke bidde besi nga pongbenye ni dulele mukute kekyo ni karwa kanuka jeli te mubisi no limbatano weli ya engine weli du gini arugute duli asono kuti gini apali amanga shiborogu sinali dunga gu koraburo ino ngo paya kinanonga bakuleli nikaino pachi papa ogwo sinali ngejini he na mwahanga kumba gini hedu mada kajade tine principle sina tedo kupanga mumwe he kuliro yo ngawe bamba tapanga gendule mada ke biero kodeye gidule mada ke bie kamuta bie jahane dunko guli yanga dahale moduni kanukanya sa koro yo hono kara kaninen jahane kura burkina ho amanga hakuberanya ne bidde bese watado kumba pangba ya ko ni kite kyo mi kalas kidunga kina vura anindu kina miduna nuka fumana mbatano but mikita nuka ka fumana kaje liye chekeka da koroyo kulo sino kintu na kurongo go sino mo inongo ya mukuntu na beratira olenga kamo eniwo gulenga ga total inga hena bodundu yanga danga mukun magidisheni basic chipak kasel se bena no kin jini kin bani okura garani no sono kangira fo gudemu boni exactly so chicken da olenga me gura ka du bordo bangmondoroni chiwo kanyame ye zero ni je kutini munara ka bes na just because po good day chidumi arakati hana po eja padole chidumi arakati ne wala po good day du chidumi arakati ne ni kami amaden betili wala kami amade betili gulengo gwa hena manga reality dungani so tikini ya wala ngame mo monji gini choice duma ma decide ka manga ha ma gutini kutigu decision ne ngaka jade and then zanga ino gupangame sinali kanatini ngogu mo ino ngo hoya maya wala ke kabira chiro kutin so
gipanga ka divorce le tina base rogo dungwa payo sangame behavior kina hon ada manga ha akumba kini manji he no so pangame kasidunga ogudulere nga kala sibu behavior de manga then ka ni rekingo na mote gukura kina nga gudere ni ka jaro sipo pangame pamana do dunga given na manga rogara godunu ko mona okay mo ni rogo tironi ni kiteno gupawre ngame mumanje ka he kingbe poro ni kinesa dikini kikiro kusai mukudunara ka bangri jan wala debero te gringo gwa hena manga so guys so do tidumina fatili kuchigu pangame rogati se yo bolewo gupana do na poli so rogoyote rogati se do awe titana he mina kumbale kwata poro mikini dende chiko mikini debe chiko you see ogurengo na manga so ani bati tineke ye ani ngame gudema da kajeli gini sipi de dungere liara kanamo rurungoyo liara kanamo rokumunyo liara kanamo rojane the same thing tipa kumbaha so ejaheno do pangame oni wakana hakiko honwene ngai tikikulunga jangri oni kini ruka manga good decision nga yes gidere dumia da kajeli gikumbale dumia da kajako karakanako based on ogwesino ko duwere based no ogwesino ni duwere the decision ne kan mwe has gani principle dungane munuka bipangame raka poro na goni yomse nika do for very long time so anga yang and then apaka na yanga tolerance kinayo ora paka na obele do na manga ngame giraka do anara kahare anina brandu nkonga very traumatized no gu situation nga gavura purani no gwa pana manga ku purani so kurare bo tina saro muduna kana zinga all the time so tikini da wale ngame wo ulipani mangitoni ngame ulipani mangitoni dagbachironi monobi upanga brona zinga ngaki zinga tikido kana nga boronke piawe for no reason, for just a very simple misunderstanding ngo heko ni tolerate he dagbachironi watadu ki frati papa ngbawe ne jene ki solve japare tikini ka kusa waidu ana behave dabatirani ogude kita sona kini bihe kini practice he ina ka sona na kinaha and then ani rubali ka bire wo kono gupaya na penga jogude dugi gana ya janga paite ya gine hena mongalia yo ya ma jejana ogwa padulere sine kina be gani behavior na gani manga pa no ogwa choice na manga dunduko Tambai Masia, Tambai. Yeah. So Dana, welcome. welcome, Chris. Sarwa, welcome. Tambai. And Borogun. Thank you. Tambai Kadinoni. Tambai Kajonirani on Yeki Piarani, Chiki program. I hope matona ka folorani wantona ka frarene kabana na afura chipa gupanga gu challenge na gia ganya borona sacrifice ge raka chipa ge family munepanga borona kama ngasu yeboni wini ni kinga boni chipa gupanga wenera ka make sure na wenina bilwa na raka fuga ni family ne wini na cheni kuchini washakili tono keli moroko yumuse kitona ka pataka yanga danga chini ko jigo na gipanga ga paraka chisel divorce so Sarawa, welcome. Kini pakam karagi nga frani gina challenge ana franga di paya dubel campaign nga frani hapo gino Walai bukurare bonado kusayo meye korogo LTS gupamya gumbanga gupani bere na fora kusanga sina foro ni ke muka broma peka bodu yuri ba kumbanga masia denga kuna fokina foro meme apa batunga ja pare dungba banga fora basics pa yani waidu kemi pe side effect nga pata borondo apa nga ejine tidu gupare rengo tina affecta boronika aban mina experience ya ani tigani ana dwaro gwa borona mane kulimbi ko Uganda none ka narwa ke biso kumbatayo yani ka borona dunga ngogu yani role model ngogu ni kanjera kwa boroya tikimbushira mbusanga sab yani ka figa mbaji on
sada ke bigini boro dugu pabishne ko nga kurasi ta du kinanyo nga Samuel borote nga pastor were biko beshi na wapakwa na manga hakin zako undo boro ni modolo genera kaja tinga talent especially for abugu skida na mi tikura pointing ame oguye tige du poro mi do ne ka force tire ki kuru go ba kumba ono gana na ru hidito ya mi ki kuru go ko ba kumba nga ya iyo go step mi atake iyo go pa mi amanga hasina do panga mi biga ha pa tin kan ye gine ye je bude mko kina na du yo no go kumbu de na du boni skidu for nga challenge say rengo runga nga manga no de kimbu ya mute ke chibra nga manjere foye na marana paru ko kura pakina ho do ga boronete bije kin monje rekere ki borona wuri ka badungo pa be bibi ku pa manga kishishi ku pa ngo magumba hafuni sildu tinga ko mnyefo wiro kembringa budaya ono yo manda wuri ba ko mu na gizaza bia ma gizaza biswen ka manga ga zire dikia fe je mo biere bogbon nya odu ke ngoru ya guro gumo ka do ngaya umagena ya mbatani ama ina ba sapata po wuri ke we mo biere bogbon nya odu ko mo ngaya oron ni je wan ke do ngin he sidani do roji he tidu kami munja assumption ni chiwakanya me go percentage ngo bora wuri ka be biro be na uga mapa manga ha timokyo chowa gutena wa fugo mape ka kuri bor tiru patinga ga physical presence chi kina ho kina yo do ujipa amasia na apere kina yo do tana japaru nga me anaya gudena skama me jigana aparanga gashina gwa panga ja kumba watadu burkuchedo gude gashina gwa kumba kwa de mateb che ko nga yo ya ka modolio wene ngai makina patungo gwa paredu ne yena ni tika matupula ko zugo skine kada chigu panga me tiya ngada maka henjanje ngogu pana manga nanje aboronika nyanje tinika affect yo tiya ngada chakara chube dakira chiro ngaboro dia rozatu ngaboro kupam zatu tiye dakira chiro berewe ngi gudana mbuyore nengo challenges kina ho ni badungba ono kwa pakina gani abora na manga mbata kusaya ngayani muna manga wuri korokoro ka bonya ko kanara tijigi do gana ga Christmas kanara barasa kama bonya ko yo bwanyanje tijigi do gana mko oronga kidebio kifuronanyo kipekyo gwa challenge do mko bwana ko pami ngame o challenge ni ko pana mposara bora danga ka explain ye ki do baya ganga guri bushi pane ne ji pare do wara tare aborona nga besh ngame boro sungo ni seni yani kin kanyana rogora kay kin ngame mushkila manga moyongo tinya tidu wara ke ji boro wogu diyo te aboro nga ya pariyo yo wogu ya bena ha aboro do kai no upanga ka manga pa ga aboro ki gicho nani imikin ade chigayo umwai mafeneni do na sogu panga ni do na wuri hope when da bengo hope God there's no problem ko vra mambo wal ke banga mote mona beno porwa ba mukina ane in explain ga ma challenge imikin wuri gude ni na azere semodwe kunga ke dunga kini kisitsiro kiso agaranati kumba yani jipale wakina go ina ya miaji yanga me rokuraba kumani kanga na mbia kiseri ngobo ono gumbie serire makapera chamgo budara guina kuno ne sana tilu seri gumbia tinga ate kumba matna kana kajimbia ina to vrombiata dara badio sani kana gumbia kiseri rekiki boro wodun wa mun kamburiyo wa mun kambukoyo ayana kasa kachia ne sekichia ne ya parangani ka fronel kinye ka kanya urwadu sa wo ikiseri wakina gimbia singa guri kami yena ne ko mera ka pare ba ko gane ba ko mo yiko ni join ne ka kora sana ya do bere wasini kando ana guri pakar na saka amba Tabai Sarawa. Richard, welcome. I hope mun makano birani anene. Ini paka mfunga frani gina challenge become paying a frani Sarawa pegako.
umwambie chama na manga sipa topic anafanya alifahamu bakay tamba he mini ngomba ta singa minga mute wala mina onajara jamane ngai Anajano wene. tamba pai batafu mitoguri padi toni mina kaya fo agwa borone birani dunduko tuna rogo gwalingara duro ni rogo na ku South Sudan hale ku Uganda yo Kenya no gwala ku dunduko dani rogo mina afu wene natale na no gogala fo dunduko mina dero na biye ko wene ngai singa guri ba makapa kempe fo mita fo dunduko tanga engo dungani pelani iye kipaito na manga but wana ini pepe na masia pai taba ningotobu mimi ngotobu pazani namba ngeginete bado nga very sensitive abarada kafrali pahali but china paraka au sura china petado bana rajia filana mambo chana chako ana mkosa macharo kawe wachako jina haraka Uganda kuna wiki chako mimi ina pai mwingi dagoyo nzunzu ye rosei ngawe ipaka iye ka divorce chungun kapanga pamoja na penga mbia mbar isado ngawe pagila mana penga mbia pai duna matuna kado ngache yang ada ngawe dekini jenga wala kubakini jenga there is no need but contribution naga hanga imsete chido mina apego panga igu pakara paido anaja hana awanga anina gani aburu koro ne wirani na gumerani anara kangaro kubangi sakorote chido parakara ni kurugo wina uguli abahayonga akura boro Uganda yo guyo South Sudan ale guyo ropro arago nanjara tipo pawa ka gude wuri kipai sigbe nambo so gwa boro kujira go kusa pakara panga hale shin kinenyi ihekinde anta bianga go vene solution ngo gudu ho pahate bombe ko kupanga ani nabera hanga guri kapanga gudu for ani South Sudan hare nyikingo tindu hete sikini so gupanga we ani yan je gude kanme ku Uganda yo ani kitandu no gude ku Uganda yakini bere gupa Iran yo ku Kenya yo agwaboro akaduna gene kandu ku yeshe yo kini bere gupanga we yodu ikakora frani ni wena avuro lingara kumbata yo ikini ye na kinakura shino ngogu ina wuri kiheyo bejingo sungo rutindulani ngogu kana solution nani kuchuwa angwa tungalanya haraka sikini ya warenga agwa padu wuri ndiko sifrani ni kana challenge ani mbuyo hane u forani ani kibienga we na gera anteke yake ya cha ani indu koyo sikido ke guyego ye frani imo tukoliyo kichisha nayo ona kumbugu dedu sikido akashi na dunga forani pigani kulinga zantonga kachini dute onga hare sikini pakara bole benjirane oguyo kimanji gupanga guroko ya tangara hayma tangara kura hakuchuru kushihe ima tangara kura hakutijebe he ima tangara kura hakupambo soho ya sikini pakara fulani ya nga gini ya wuri kapache du ana tachipa si fulani ni bonyi wa shinolani na gwago sina weteka sina tikumochiru sina chika kwa biro zehe bale wetini te ze shinolani sitinte bya gwa meta kale ani kini ese kini ekinda kuchikupanga gukurani ngana bia tiba era por hale chedu dunye kipaini unye kipaini guri guteta arenga begwa baira poro bia tinna bia karo cheni go basoli bombo na songo da jagudere sikin daro chikupanga we wa paulia bakomani mwino kapemba ta munaka jare bo singa barasa kanduku Uganda evurugala sa singa borowe gupare kotorani ani perengo shaida ngate kantia kangwete kazibro nga na pretend kyawe no singmangba batu gupana manga kotorani ni saha sina tikangwa atinga gupale runga hate ngawe mundu kanduka bijaro Uganda ya Kenya ruweli vurugala sabara sa singa borowe sini bapu kara paipa barahana bombi ko gupana manga kasinya anaka fubera na bohodu nduko chopo gupanga ani dungura gwa ha dungura nduko naka lengmbambata ani kinizaka nduko bio ana dungura nga gwa ha sikiren bete gwa he dungura jipore kire kiboro kai dungura nga ha sikiren jaro ko bangisara go tate chidu rogo kura enjo kina ho atakura monazamati yamanga ha ina ma gupanga at least after 3 months ina fuwira me afuwe singana me biata gupanga borondo kaongo da nani so ngamo kuno kano kebio gude ona nikiteka compare ha
chugu resources nga gandu je koyo na ka karachani ka yeskini ya ha kawe si ma bera ni kungbawe jenga wa mika ja hakin fo gana fu kumba no to sugu gara biya hale wata fu gona na transport ni le koyo kin je kono na gude ina ka ja kamu tige rogo anara polo na ka ja kamorogo pakara pa ya share frani kin panyike hane anta jenga ni kin determine na gu padu mi abera nga shiduka mongi agumerani William Manado Kashidunga anabi gwa £1 ata anabi gwa $1 ata gini a shilling do anabira ka bera pani duho ni mungi he anai da kamanga hatuna kana tirani ngabo lingala kida tawga bodu ku balbangiri ku mambata yo agwa boy gupa do anai tinde wirani kan dunne yo fuyore kingo gumara kasinja anaka dungura tirani na barani nuko tipaka hayanya hayaro gugu ngala ni yeke kai gugu pal fo wirani plani o shidanga tigu bahanga gudu ana guri sa hatere kasinja dungura be kina poro tajara nga jara kidda ko tigu 0% ngawe kaburu kingo buliwe ate na nisigancha nara ka wadu ate ko gudu kingo forante sanga be guru kuto skulu du barani aldana biengawe sungi ati ni tare shine kana be punga kana buwa na bera bambi ko ana manga bera ranch pate ani yengo ne gwa qualified teachers ngo guyo duro gwa gwara gole kurogo gani state kurogo gani uya be povru arago kifu heni sungi afu gani aburu ko nga gu bodu le nyi kipaburu du ani undoni na ka liye wan ke jori mana wakaki defu agumeni kwa ko panga ni yugu pai fo wirani yugo party ngwa agburi sanga pai ligude yonga shi gokosa ya liru yote uhebe shidu na modify henga la kanga ga city sido akura bora modify he tiga nga kaprifa go panga mundu pataka na kweli shadu nga education na katunani mukoza ka weri kapa onu gupado honga kaya yugo kana burugu syllabus ni kana gu same accent ga go language shede go panga iguhe fo gude sha pakaranga go panga gude jiro go payote sine kopol ku tigu panga agware bodu wale internet na dungwa paiki na ho gude kam mangari saki kasanje gu school ya naka billi hen bawana jane he ogudi na kula fulani wenenga chipo gupanga shi banda kinga shinana kumbata ani bienga wodo shirunga hata naka continue gu ani ma continue ani mas de keni wuri dani ni minga ashu wangawe ani na brand ko vunta so da na kurku sayo ngogo gudi nando ka wuri kapa naka gana gu banki sabi hebe ngogo ati tawanya ida akoro ete sida chukupa ya na kula pakara pa ibele ngawe munna oguru nando akugira go onateka yiki kasana ibele jikolo kune wuri mubyo guri ko sana hele kasana ro kana pro nga gukolo kune wuri nga pojine dogo pakawe mamuna do da barane te wuri ku ha ku berani awore ni wuri vopa sine da tire chukura re bonga homyandu ni ku kurani yo guri ku chogude myambu yo tunati sita sene du ima dawo na sabata shere bu ne 20 sene ye no ngori beti me no ngoyote ono gwa gu pakala ro gbe nga agumedu sini ba karapa gu pa sina masa na mbosa wuri aba kumba me jengo gonle bote maybe kura aboro online nikiye mukafugu ya suggestion no go na pa du be yo sheda gu panga pa me na fure go fuyo ayi joinera bakreta batana program tamba de che krisaro gu abano ni ye soro ni joinera ni wala makoni joinera ni chitona tona na gwe na pa du borone only people nego panga chimga da ani mongi part 2 balenga i program ne but anyway tabana mada chijigire ani program ni ka kuyanga sana he phone kuchina ni kika digital sarawa yanga da fokoro gini advice kamfunga po pana na barango program ne bi program ni ke bi chipa gibango apana prani meri pale na pudara ni pale bakari tambane go advice kemi fo edunga general ngawe ani sedingo mwenye po kingo tume peke pada bani yani kuchuma musungu kanjera bigu gani tungade gibi pati ngawe anakora chani bekina obo po ne katina ma rondo asidunga tule akini kakora chani kama nganga vugu example kina berono no wapana mwenye poro na obodu ono na che kakora nga tirani tipawe ne paka manga vugu kanala odwe ninga too late wakana watina da ori bago mape ani sedingo kakora tirani tipa mwenye bene pa anyenga ka tomba tirani na odo po ne katinani singa upaka mpeni kina urubuwe tambani tambani
me ka yo formasi and then again ka bache to reach masia. Yeah. Mina ada ka pani do on we mina ada ka pena but mina ada ka pehe ka fora chi papa gupa kuni pemba tano do chi papa parani na jarani. I'm sure this is a very interesting. We report story looking at mina ka pe mina experience here. I've witnessed it. Ngame sigi pangame boronara ka rokura paporo kura gani aborokina nara kaninenyo. Kubatika biata and then nakina kupaya ngame kwa yeki fufu se dedu kwa majeri nga kidili wale na manali kisungu poro and then likini sungu kukuni mane na sunje ku lingara barayo so kuna yeyo ki yeki fuku na vuse free likita duno vuse kukuniga and then buye kunika yeye bolewe kana vuse kwa imangate kukuniga so chicken da wale ngame ogude inasona ye inongo boyote and then inavoloke bisura the connection in hogbe sinite and then they happen to come here ikini yakono to Australia zanga boy and then boy adukina lingara barayo and then kukuni ikini zaka process gaka na foyo ko ke kada agudene bikonga danga yibole you know boyo do ikitnaka yani connection nga gabogudena gude cha take a very long time to popo ngame tiye fuko and then the most interesting one ngame maybe onaka dwarunga surprising na ngame you know ikitnaka ka inaraka benenga but pakini ka kuranga tabani sungo kintnaka ka bena based on ogwa padu tabani personal apanga ga ejimonyo and then yani gu personal pangane ne tikini kadangame li ngade so minika nyama wo kupani na manga kumbangame kumba mukuni kirokoyo and then chino mangili nga li ngade likini yani likini danga malfunction li are feeling go anything towards kumboli te and then she doesn't feel anything and then gipari hi nga very serious bekino gupai ngame bango sungo ngani no lio mo sungo nga very for a very long time gibangli kumbali and then she doesn't have yani feeling obelewe rogolio nga ga kumbate until today so sidungo gu skili a situation nga jana frach papa hale ono modunga kumba doa kama yini gupa but gupa kuna penga richard le is a very valid in a reason but mini tingije kuchugupanga ga 1 and 2 income in one house. This is why I said this. Ngame kasidungame mu rogo koraba muna struggle muna da ka manyo gudeku into best school of apadu le guli mana moji ho tina exhaust na back na geneja payole kazaki na ho gwa paki na dunguli apaki na ho unnecessary apaki na neye tina consume the same one inanga income. Then tikini my pressure uli kumangame you have to work more, you have to do more. Yani zen kini ziro ngame monga kumangame of course modunga bayara corona provide tipapaga family you have to do more, work more. And then tikini da wali ngame yana kina wali kwa ye arame kina ya fafu kwa basunje yo kuneno ni pere ngaku yeke biga kwa family but guli mana ka kuye nani tite kuna ka tumo transport tigunani gaye naga gate but when ka kuye ngame boye ku ke kida poro guli apa ban monede ke ga da poro kido adunga bara poro moye kuma yuli apa uli asani kido adunga gudutini geredu ngogwena kpakpa and then tikida ngame ile munuko sungudo kana kuro pa bolewe timanji tipo panga munuka bigumana munuka manya ko monguro ngaya nafu munuka ye nani and then mukiecheki sungogwa pale so these are realities ngogwena manga so tidumina pe kupati ngame ngangagupana isa income dusa korote wane ke bigura ka tidungo gupaduno kamuvura dunga kumba mukuni mangi sunje sometimes when kuli pogu sunje nga hale na ga qualification kura sunje kina ho mama nga ha ga income chadunga nga enough tipapa ka fulfill inanga needs nga ga korote tada mutumo we mutumo poro mutumo gire mana kindo akpakpa so tikini sati gupa ole ngame doka mama nga sunje jaro kini mangi sunje and then income kini ye both korogo poro santi popangame ti support go ni
goni son na watadu goni sungo poro na gude. And then the situation next very different and then very difficult. So kasidunga gumona na manga sunje mukuni biuli amana ani dwa kani karija jarani sipo pangame ina mungo kuruli paya kuboni ngo gweni ka generate uli amana yan tan be ka chiko kini beke sabuni ogwa mukini ngare chamu chipo gukura hakini mongi gudure kini mongi then tiniko undo so ahena bodun ko na yes discussion on afora bar kura pakna mine biya belengame kura kumbake na ho ya danga aje yo monsunjete ya danga yi manyi kandara business ya ate ina da besu musungu koroyo and that's it. And then on sinika da original wo kalaso mona decide ngame li sungu koroyo, then you have to provide everything wa mana chiponi yesi lika yamba kana ngando chipo mayasa because there's nowhere lika bichiko. There's nowhere you can be saboni. Ora have to modunga the only source nga income. Na apono bodungu. Then chicken tunakama ya pressure ule lironga kumba. Mataduna pati konone saboni ni esinone. Mataduna pa saboni none mono bombo none. Mataduna po mono bombo mono school ndiye none. Apakini ya walenga tinga too much chipaka process at the same time. Then kutini chicken sara ule muduna enga rogoroyo. Monokatna ka akizu kina gujalo le nawe lina bilisa pamana lina manga gidule. It is because ona sungo sende kifura lipo pogu situation ngo goni na ginipole ndio kamanga chipo ngame extra income odu hon tikito undo gukura pa mukuni undo gukura pa jane na bodu ko na mango kinononi na undo kinononi so ura kumbaka na aidanga gaya na raporo ina manga sunje bombo ko chine ka dungame wali katna ka manga sunje lini ka dunga expose ura kumbaka ni kama maka piro banglio fulig and then kiena kura situation gi concept leke nilirani nga kumba so kango hotinite and then tinda wale ngame there is a situation wo gudule nga you have to deal with it kasi dungame mai daga jaro mo sunje wala limo kura ina business kama nga generate kura income te then you have to deal with it. So tigini ya wale fukuli ronga pressure dungani. So jahani no bodunduko. We have to think about it. Waika rugo virani while we are in distance sort of koro and doka ni waka ka wogupa kuna pere ogudena so na wale kutna exposed to kuchukura culture different culture baraka banya dunga hoka guide kuchugu mai de Europe ya tamu biranga hanya se gidulere kami biranga boro ani dunga abogude chado panga ani birachirani bombuko ogurakana na ja paja ogurakana ho renyo kaja paja but china bi paga approach ngodu moye keka approach ngodu maru gaviro kura borokina kura abogude kina ho einu ngoma karu gogude ya pekina boro ngomba ona tafurafu gude muini panga gugude le gonwa muini kupangame o honika daninga gana wale gurugutesa da mufefuru chikia honika daniki da chiki gana dulere gurugutesa da una jana chiakia but gani nonenga kura bo gudekina hongame gudenga 2 years wata do 3 years muna expect kupanga ugirogo payo kisisi gono duna nane. These are realities. Muna dunga very harsh and then kini furafu gudewo kanyame kuboro duma furafudi wo ya rugo gudete ogudena sona stage kina ho maka penga bangi sapa samu ka penga bara mia mara bara bawe munika pekina every single day munika pekina ono kura gurani kinanga bogude wa muni pehareme munika expect pangame bare ugudere banhe ni chiruki inhe and then munika pe bare munika pe na kana zinga mia ma pe forogba ginhedu majanga patinia. It is because beno gudekia a stage kina no gwebreta da upame ani rugutira na ngame hona so no so gudeni jenga sukara na ya na biyo kanyame sukara ngawe na hene sukara ngbanga na gudete sukara wencha manga na gudengame beno yon nga na ran nga very more faster omonka funzinzi ni hefurunga duna sugar rogoyo chikini nduboleka multiply go speed le liruyo pia padule ngame kamu pepa furu we na biata monoka bibanga onoka tingido we gukorasane ma vanish. That is how fast beno ya manga sonje monako jena suka. This is the realities. And then suma bi patini ngame Uganda ya wataduro kurali ngara ogwogude do kindergarten yo
Go breakfast ya fio school yo ya manga sukara krogoete. This is a policy nga gaina. Gine hedu ya manga sukara sini krogoya aninga abogu de kurare bo ane inongote because anabio kanya sukara nga everything. Singa normal food toni gude do not 2 years or tadu part. One ye kono I never realized it. No. Yeah danga kai funga nzili fugu data until unuka turn 11 or 12. That's when unukatna kambira ya soft drink kuti ugo ogwa policy duno. But sometimes namangate. It is ka prevent yani sugar chindu kamangana. And then anyanga kuraboro gupa sugar manga rogoranyo na ningame. Omuni mbili too much sugar and chikindu kini collide wata crash na ga natural sugar do chikotore. Kanja monarara. Munuga vipanga monarara kini zingi bobole yuru. Out of nowhere, muzingi basic rame kini kongo banjiro yo. This is then tikini saura ngame bena no do wake up na masunje be due to the sugar rogoga system. So kora borokana na biyo kanya jipare tatapodungani and then so tinika do kanya kurasino hedu. But this is kora ganya abaka ane owade. But anyway, gudega kura subject challenge ka papa yeah tamba ba matapa ni ana furano gudulere tinata ignite kura pa chini jingi kura pa ni kini ina so chidu kupamea pehe jipa julia saka pa yani na mene bogude no gude on sungu de ka furana ko na ka furana joron concern do ina raise he yani tinike ka furati popo gipa dulere bombi ogin he oguyo kina suffer in silent. Oguyo na suffer in silent ile ale mekubongo yo na rezigi padule musungu ka bena kasidunga munitiro muna bi ko ngamo na manga musungu ka bena ngani tiro ngame o mandu kindo bono wiro kono ne and then ogwa padule so chido ana so muboneli he kibi upangame mundu kanduke bioga kanduke bi ka kativora dungame manungo folite na wiro mundu karuga. Two things mona kamadanga kan foli ya mundu karuga wiro bomko wiro ni kajana bana kuraba kama yangame ya natana ulinziko iduna bulishe wiro ya kama yangame ulinziko ina monje wale so sidunga ja hene noda upanga ani mbena na kutini ade valid reason kina beroni akumba reason kina beroni ona struggle dungo apana bro kana kuvuru beroni but oni sungu sende ka discuss pogoni yomuse na ka discuss pogo pongo gulembe ka advance ka fugoni yomuse mo dagbatironi dan gupanga aboro na beratio dan gupanga me ina yame jare ina tafo kura kumba kura paranga pesa ngba fuli kuni na dogo dako kuni na ndo ko ke kura apaka gure na manga oba ke na ha mangaye. So jane ka avoid ja pali nuko ondo ko sungu sende ka fura ka discuss pogoni yomuse na ka discuss po woli du chada oni sungu ni nzunzu ono ko bitron ni often tipo kupanga me avoid tunga po gudule tamba masi chipaga banga conclusion wa papete ma boro matani na me chada ni na boro dunga professional ko na chipa panga ga shira frani tamba chipaga message boro ni Richard so gini yang message dung baro fa no ogyo na ni tona ka jam yani ogyo ni ke ka jam chipa gipa ni an tona ka frani ni pa hanga ga challenge ana jaha amanga singe boni au gudeni singe boni ini bisa dikamfunga pada ina bweru ndoko wabo ni gira ro ni ke gira bakari tamba he tipani nduna programu kida bara hondwani nile bara kware me adunga dungwa pai brebe be me kasaka hasaka te ono papi wuri pai toni de tipapa ngba hotunganga gude bombi kona jingo gude alas gulenga sinyako guri pai du ho me de kafe fu kware abo gude dunduko na gwaboro dunduko nangera fo gude nga agude bangwa gupanga gude kuro ni veneru ni kuchigu jene ani dunduko ni kaduna ngbara go tirani ke bio
nani sinatuna kana tirane kasituna ngaru kula gote kani belengo gupanga we agwaboy gupanga guyodu rogo gwarago ana fo gude ina wuri kapai rogo yo ma jagani responsibility nga bo gude kubeyo ya gupale chinga hate guruga panga ga gude boarding yo wayara kayo guigo panga gudu yo shinando kana kuti system nga ga boarding wuri shinolani rogo yo gutoni te sikita aduwo agwarago dulu kodo wirani rogo sinafu pakara paifu kura gurani wata guroni nga gurago du yorogo pandu mo kan kan ke biyo shine na kura pai wenga kura le bomole kan ka zora kana hotel yo mun ke je wiro ke ka rugul wali rogo gini bato pa vure zato singa kana kura nyenki pai bara ho kura le bo kina ho sire ka fupa kara pai frani nga na jingo gupanga poro berani rogo gurago du wirani awiri ka paro gote sikini dawo ni ko kara pai du ho sipa pagupanga kafurugute fo wirani kurike uri bakuma inayamba enga pa muhinga turi masibikere kurana gunda hare chidimo biere antigane neiringa kashidunga ngemi turo ko ere gere duwa ya sinamanga tidu atikare bo chopo gupanga sire bongo da ani budget he by all means and trying gulito resources ngo gudu berani chopo gupanga kijire bo no je gudere ami kurunga kusaya rogo gwarago amina araka rogo gwaringara amina araka rogo ki yeke kara kabara hodwani ni berewe bombi ko gine ami asidike hino gupanga wa abubana kidagu gine frani na kidagu he frani na so gupanga na araka mbiko hore kuna araka rogo situation do sawe biate kan ka do bangi gudengawe apana abaha kana mbole munyengo tulone na zola shana bie hane chiwote agudenga wirane du amyo sidike ino gutunga jena pagini pakara padu ngugu anandrogoyo chepo gupangawe anataka afurugute frame kini bienga waya bambambu kamanga gupado wale sidu mia timi sinede mi mwengo buligwa manga nakasangala gotigu bakombale gwa rugutengo gunga koro sidu sawe biata gudu anawiri kahanga gunga school sidu berani adu wale biata panga agudeni para pai kina tininga rugute kana tininga gunga koro naso gupanga atungalani tunayo nado nikadakwana miki bara min guine igo frani ngo gudu anadia beta culture ko nga pisha boro wala bara wala da bindu ko kayena ne sidu guringa gubangwa pado menya amina da ka peheni ne wulidi gi sopainga ani jire bo kasi yena wirani iyengo kikuru robogurago ana raka robo pandu ne wasa ikiya sidike no binzo atite ngo guri pado menya amina peto bakare tamba Richard pada wani video kayak mendo anu kusta ni bare anmajam yeah, sorry inanga network ni duna will hiccup I think so yeah tamba Richard pada pogoro tamba Teresa waka jone nani but yes Richard mara kakaga pana mina apegu panga network ni gwago miki bienga mina do online te miki bari shidu mina digi so ni no bangi sapa mina matuna tunatuna hanga ani jire gbo paka yena wirani iye ke biwori do ani duni rogo fufo wuro agwana na kazunde agwana na kembe yo izo yo rogo gwala go dulu ko do ani rogo ka sidonga gudano ka wuri kapa ituna kunna sari yo kini kan dun kan kayensa university gudi kini haga ko pora kan manyingo guenga parea an jire gbo go ragana en so wirani bakale tambaye Richard tambaye sarawa ma wamine ni pepe oni jonyo ni kitona tana wala tani giwanya pangoro ni kare boho gole next time please ono setting ka jonyo na chipana agia na pare tambaye phone yo goro ni tano ke birani ane no goro ni ya ore no goro ni ke birani rogani group ane LTS Facebook and LTS YouTube ina birani so please ana frane chibagu bangu apangawe ina challenge na gani wa Azande ogorani je urani indu kagida pare wala ja nindu kusuma na urani indu kagida paro kwa rigarakia wachana na gani aba kubadule ma prime pedu bapa so kale chimi wenga da family ke so na ne ngame
aninga kumpa amidunga a bit sensitive for ajara kamutinga jaro kindukini mbuni kini yawa mbuni Uganda Nairobi Tanzania Rwanda bonalide ni poro chini ninavuda chini mukia kalas mwaka yagichi yaze kumba zilebe denata emotional needs kama irani bonga chukua emotional needs ya coaching very important yaro kambargo shionenya iko sungo kama manao lakini go patin geni pakina boduni so they do that adenga good pretenders they no so kini mumuna mtomone gine dungo dunia but kito mwini gine panamanga dungo dunia chaida modu ni katona kasasana ni na gwasana he sometimes on the picture of the name mada kasana hate but you have to do it because mada kene gine duli mada kene wine fee so kani pasanga feeling nga jarani tinga very important kani pinga chananga wadumo ngako ba namanga kwa no bobuko sige chiro choko panga sasane ni ne feel one no mo bipanga me tingo sungo kupatara wanipenga ni yangere ngira bolo biara chimasana ochino mukato nukaya ba boronga onu bokatia lo it's too late on bokatinga bote so chagu family ka telefoni boli dunoni onu sungo zezere tambaye sarawa tambaye kede tambaye masia hopefully anikeno kwa topic baleo na jona na joni chikana probably ko duma topic kina especially regards to social issues na affect rana chada hana kwa ipa hadede so chagu pa tambaye kwa na borongo kwa bali dunoni yeah kidono